PUCL की रिपोर्ट के मायोक्ता माहिरोय सिंह नापाक सना खोंजंग संगसिनख्रे Human Resource Development to होंगलकलिब सिंह हाइबसिदा नोमगी ओइबा नेशनल कॉन्क्लेव अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा पांगथोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंह खोंजंग हंदोखरे अमसुंग WY tablet KG ani dasmik ahum manga tayat ka kwanana miyoi ani fagatle kurumjari Ayush TV ki paw miyeng tabirib sing taramna oksari hoji fabugi maru eba paw sandokna pizari People's Union for Civil Liberties PUCL na hojimak Manipur da Secretary Okram Suniti Rani Thawal College General Secretary Okram Surjakanta amadi YK College ke General Secretary Khundongbam Raju na phongdorakpada sahi ani helaklaba kanglup ki irang asuna miyoi kya mayum da leiba phangdeduna relief camp sing da leinari Manipur ge miyam na asukwana leiringai charek asida PUCL na nakal namada tongsinba report ama phonglaktuna meitai singbu aranba tahanna bahona ba asi miyam na yaba ngamloi mairo सिंगना PUCL के रिपोर्ट असिगे मायोक्ता लेगनी हाइके PUCL na nakal ama khtang da yengba mityeng da yamna maitai bo aran bata han ba mityeng oina phonglai ba report ase akoi ya jengte mahero ma oina akoi ju tholak ri beirang siga mai reina akoi awaba mayam ama thingna jare sigi mathakta aran ba report ama akoi maitai bo aran bata han bo oina phongdorak liba ase akoi yaningde kanglop ani gi rang asida maitai na लाना सी हौबनी हाना हारकलिबा PUCL की थवंग असि यानिंगदा फोंगदोकबो ओइना महिरोय खुनाय नसु यानिंगदे हायदुना मीडिया गी मफमदा यानिंगदाबदु उचबनी अकन नामते येंगलगा अखोगी बाइस ओइबा रिपोर्ट अमदा इरांग असि मैतै सिंगना हौबनी हायबसि युमफम यावदबा नकन नामते येंगबो वाफमनि मरम अदुना हायरिबो वाफम असि अखोय याबा कमरोय वी आर स्ट्रांगली कंडेम PUCL अदुना मखोयना फोंगलिबा रिपोर्ट असे यानिंगदाबगा लोइना चतनबा यारोय हायदुना ngasi अखोय मै थाजोक्तरे कुकी न मेतै दा लांदाबा होरपदगी थोकलिबा लान असि PUCL कौबा लुप अमना मेतै न इम्फाल दा हाना होरपदगी कुकी न खुमलकपनी हाइना रिपोर्ट अमा फोंगलकपा हंदोकनबा मणिपुलेंगा न मियेंग संगु हाइना जोनोस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की माहिरुसना खोंजंग संगसिनक्रे सरुक याकेबसना PUCL की रिपोर्ट हंदोकदबनी PUCL ना लाले हाइजगदबनी हाइना खोलाव लावखिबगा लोइना PUCL की रिपोर्ट कॉपी मै थाखे माहिरुस सिंगी माइकई के फोंदोरपदा PUCL को बलूप अमना अरानबा रिपोर्ट फोंलकलगा मणिपुर लेंगा तुमिन लेसनबा यारोय रिपोर्ट अदु हंदोक हनबगा लोइना नाकल नामतेगबा रिपोर्ट फोंबदी लाले हाइजा हनगदबनी हाइखे 2023 की थर्ड मेट की होपा अखोगी कुकी अमसुंग मितै की लान से PUCL ना अखोगी अरानबा रिपोर्ट फोंग पाइ तारे वन साइडेड खतंग ओइरगा असुम थिजन बिगादे अनिमक येंगागा कनाना करी सुमिनो हारगा गवर्नमेंट जो मसी तुमिना लेबे यारोय सिन कुकी नार्को टेररिस्ट की जुखुत यावे छि मियेंग चंगबियो असिदा चंगबिरत्रगदी सात्रगी ओइबा अकन बे इहौ चंगजलकनी हाइबजे हाइजर PUCL की रिपोर्ट मई थादुना मोइरांग कॉलेज की माहिरुसना खोंजंग संगसिनखरे मणिपुरदा हौखिबा इंग्लिश अंगनी कुनगहुमदोय गे मेगे तांग अहुमदगे थोलकलिबा इरांग असिगे ओइबा रिपोर्ट अमा PUCL ना फोंलकलिबा अदु नाकल नामतेगबा रिपोर्ट नि चनबा यारोय मरी लेनबा सिंगना रिपोर्ट अदु लाले हाइजगदबनी हाइदुना ngasi कोकोमी स्टूडेंट विंग ना मोइरांग कॉलेज के माहिरुसिंग लोइना खोंजंग संगसिनदुना PUCL ना फोंखिबा रिपोर्ट अदु मई थादुना यारिंगदबा फोंदोखिबने ngasi gi खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा कोकोमी स्टूडेंट विंग गे मिहु पायलट कौबा माहिरोय अमना फोंदोरखिबदा सही अनि हेलकलब इरांग असिगी वारुसिन पुरकना बखोनबगी महुत्ता असाप मैदा घी हाइजन बगुमना PUCL ना फोंलकलिबा रिपोर्ट असि नाकल नामतेगी ओइबा रिपोर्ट ने असिगुम्बा बायस लेबर रिपोर्ट असि चनबा यारोय हाइबा असि लेंगाक असिना PUCL दा खंगनफम थोइ हाइखे सेमजन साजनबा हेंजनबा वहाइतना ओइबा मखोयगी कम्युनल बायस ओइबा मगोंदा फोंगबा रिपोर्ट असिना मरम ओरकांदा से यावरिबा रिपोर्ट से मखोयगी रिपोर्ट सिना मरम ओरकांदा अखोयगी चनबा यादबा रिपोर्ट नि हाइबदुनि अखोयना ngasi कॉलेज की माहिरोसिंगा पुल्लकांदा अखोय कोकोमी स्टूडेंट फ्रना तौजरिबा अखोयगी इहोवसी अखोय रिपोर्ट से अखोय मै थादोक सगनी अखोयगी हुजिक हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ओना लेरिबा गवर्नर जो अखोय लालेना खंगजरबा रिपोर्ट सिबोक्ता मसामंग तुमिन लेसन बसी अखोय याजनिंगदे मसुगुम्बा पांगदबगी थबक सिजु तौबिगनु हाइबदुनि अखोय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा हाबि असुमबदु उथोकपियु अदु मखा तारकपा तौबि याबा इहोसिंगदसु अखोय कोकोमी स्टूडेंट फ्रंगी माइकैदगी दम तौजरखनी हाइबसि थमजरी
Emerging trends in human resource development haiba hiramda nomogi over national conclave ama Manipur Institute of Management Studies Pm-Istv amadi Indian Society for Training and Development ISTD Regional Center Kolkata ga punna kusam maduna Manipur University ge VC court hold pangthokre ISTD ni Delhi ge National President Atul Saha MUK Vice Chancellor Professor N. Lokendrana Indian Society for Training and Development ISTD Imphal Chapter Hangdoke Toram Aduda MIMS MUK Director Professor Prabhakar Raisham Academia amadi industry ani sida puna satminaraba matamda honglakliba nahasing hagolakliba nahasing asida tungan ba field amadi skill development yauna startup ki scheme singda sangsinduna sakhot lamjel hena yangna kumang sauksinba ngamhalagani haike. And also we'll be envisioning to have a whole chapter of this Indian Society for Training and Development. That way, the need of the hour, the integration of academia and industry. The industry-academia linkages, which is one of the most important agenda in the NEP 2020 that can be fulfilled, and many of our young boys and girls studying especially in management, commerce, economics, engineering, computer science, and other professional courses like mass communication. Professor N. Lokendrana Artificial Intelligence AI lakpadigi matamgi matung ina thabak thoramde hena lahel lakliba asi singnaduna tungi middle de hena skill development lehen bagi tangai fadaba lakle masida aikoi punna khusamnana hawgalakliba naha simbu hena haitho singthoi handuna sakhotpa khunai ama ohenbada saruk yamina se haike. It has evolved into a specific area that shapes organizational culture, drives innovation, and builds resilience. Today, the business landscape is changing faster than ever before. Digital transformation, artificial intelligence, the gig economy, remote and hybrid work model, and the multi-generational workforce have all redefined the role of human resource management. Some of the emerging trends of human resource management that are shaping the future of work includes Moirang Kendra Apunba Lubna Tha Sigi Mangatege Kongjang Sangsingani Lauktokiba Dumatam Kara Yetokle Haide Mamang Thagi Kunda Moirang Kendra Apunba Lomi Senmi Lub Amasung Nupi Lubna Sinduna Moirang Torenbam Laikai Mantapta Bisnupur District Asigi Lomi Singa Pulaga Handaki Irang Asina Sokalaba Lopam Sing Kanava Amade Kukina Usankiba Maitegi Lopam Sing Kukina Mapu Saduna Low Palibasi Tohan Biba Amade, Low Panba Ngamdana Lady Bamategi Lopam Sing, Low Panba Yahalu, Lopam Singda Ising Yohingadabani, Kukina, Tuwaikaraba, Itala Kong Sing Samjin Sadin Bio, Low Uba Yadaba Lopam Singi, Pipam Toba Compensation Piba Hon, Atuba Matamda Governmenta, Ayiba Se Taduna, Scheme Oina Putopiduna, Sanction to Winaba, Honaba Haina Suyana Kiba Sing, Tabakta Atuba the Ontopio Haike. Hajiki DC Puzai Langbam Amadi Agoigi Edem Yauna Koi Kanara Matunda Haji Lomi Singi like the process could work at a symbol lore Tang Hum Hogi Manunda Hingile Hugudaba Singaji Tadole Aduna 2023 label so Hayang Degi Amuk Tadoko Horani Aduna Koi Lomi Singi she Ningutungalani Amazo Lomi Singi Apamado Kona Binarasi Haidana Koina Chief Secretary the Pigiba Chiron Singadu Amuk DC Puzai Lamonga Kanara Matunda Koigi is it a sanction very high Toromodo, Lomi Luna, Nasidegi, Tokchare, Matom Katana, Adona Yarabri government, so Lomi putting Junction Piraga, Hadiba, Lomi singing with Tongan Binaba, Hadiso Lomi Luki Makadegi, Kanganzari. Mifamadu Saruku Yakibe, Wangudagi, Amon Brazil Sori Kobi, Amana. Matangi Lakadabal singing Quingataro Asidagidi, Hosi Pava, Sagang, Degi Sankraga, Singyan, Nakna Ladiba, Mate, Gilopum Kaya, and Sea Pava, Low Uba, Namdana, Ladiba, Asi, Uba, Yanaba, Atuba, the Sindio Haike. Apunba Oiraga, Apunbo Kanama Pangtok, Minaraga, Senpam Jingas Langanaba, Panganaba, a Quisam Topa, Gangalba Department, the Sangaga, Gangalma from the Sanjalaga Haidaga, Zaga the Hibernation with the Makana Minaraga.
Youth Against Drugs and Alcohol Manipur Yadam FGT amadi BSF amadi police ki apun makambu amana ngasi ayuk anganbada lilong hangam thabi daleba makak mayum musarab kawbami amage mayum nathi bohumigi thabak sathabada WY tablet kg ani dasmik ahum manga talaka konana musarab amadi mahake loinabi ruhani fagat pangamle makoidigi drugs sing aduda natana sel oina lupa lak ani lising madi chanipan amadi mobile phone taruk ko konana fagat pa ngamkibane makoigi mathakta lilong police na FIR amala khotuna tijinbagi thabak sathari haire Manipur ke Indian Institute of Information Technology IIT ge graduate loikraba Mahiru Singh thabak phangbagi sang wangba khak natana institute asna piriba tongan tongan ba khudung sab kaya naha oiriba singna mafam asudagi laktuna lobiyu haina IIT Sanapati Manipur ge director Professor Krishnan Bhaskar haire masudagi hawraga tha asigi nipan phawa chathagadaba institute asigi complex ta pangthu keba sahi asigi nauna sanglakpa BTech tamgodaba Mahiru Singh ge induction program amade Thangal Research Fellowship enrolling thoronga mari lenana wafam sing asi phongdo kebane National Education Forum ge chairman oibata natana executive committee and NAC amadi National Board of Accreditation ge chairman su oriba Professor Anil Sava Ravute IIT Sanapati Manipur ge director Professor Krishnan Bhaskar amadi institute asigi registrar Dr. N.K. Sorjit Nathoi Mithuna Singh on Saruk Ya Kiva Thorum Aduda Professor Krishnan Bhaskar Makata Raduna Sahi Asigi Wena Mafam Asida BTech Tamnabagi Tamakta Tongan Tongan ba State Singdagi Mahiroi Sahum ga Malifu ga Humdoi Lapugi Manungda Manipur gi Wena Urkhul District gi Mahiroi Amak Khakta Magyaudi Lebag Asigi National Important Ama Wediba Institute Asida Graduate Loikraba Mahiru Singda Thabak Phambagi Sang Wangba Khak Natana Institute Asida State Asigi Sagnaraba Freedom Fighter Thangal General ge Ming Lauduna Loans Riba Research Fellowship asida Mahiroi Contra approved tobuge manungda ngasi Mahiroi talagani thoida fellowship asigi makada tha khudingi lising kun gamanga piduna makoge PhD tawbada mateng pigadori amasung transgender singi oina free education oigini haike The national education policy is concerned, we have completed 5 years after NEP 2020 was announced, which has many facets which are outstanding in terms of multidisciplinary education, multilingual education, multiple entry, multiple exit, support for innovation, research, and few of those things are already implemented and few are in the pipeline. And therefore, in the light of all of those, accreditation or quality assurance becomes very significant and important. Both the National Board of Accreditation as well as NAC has completely transformed the manner in which the accreditation takes place with more honesty, integrity, data collection system, data evaluation, data validation system. And I hope India, which is rising in terms of global economy, which has come from 10th place to the 4th place now, and also inching towards 3rd place. Our Prime Minister Modi always talks about Viksit Bharat by 2047, and education is a very strong pillar on which economy will flourish. Sama kumnapan suba lamyam hizdam irabot kumona lakpaga irwinena Mahiroi Loop AISF na lagdeba September kuntra lisingani kungamanga da state level march part competition tama pangtholagani hairi hiramasigi mata ngase pawgimi mama irabot baban complex taliba Manipur State Council All India Student Federation ge general head office ta pawgimi mama pangthokre pawgimi aduda Manipur State Council All India Student Federation general head office ge joint secretary Lesemba Maitena Lisangsana Manipur State Council All India Students Federation MSC AISF na silakpa state level march sport competition asi haukiba sahi ani asida lebaki oiba kudong sadab ama leibedege pangthoktana lakpani adubu handak sahigi oinadi samakunga suba lamya mehizam irabot kumon tharmasige manungsana social service samadi state level march sport competition pangthunaba sem sabaloire hariba march sport competition asida yawning bosingna hayeng September kitang ani dege irabot bapan complex Manipur State Council All India Student Federation ge General Head Office amadi loop asige Imphal West ki oriba Kha Imphal High School hauba maraka sam laikai mahilo sing asidagi form thaba hauragani form thabagi aroiba matamna September kun fawba oigani loina palan thoram asida haurokliba mahilo sing amadi Mirul Singda Lamyamba Mahakna Taujaramba Honajaramba Sing asi nahaunana khanganabagi damakta AISF YF loop ani asina punna so winner amastu fongani haike
मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन असिगे फॉर्म सेप्टेम्बर की तारीख अनिदगी अखोगी फॉर्म थाबा हौजरगा सेप्टेम्बर की तारीख कुंदा अखोगी फॉर्म थाजिनबगी अरोय मतम ओइगनी अरुगा फॉर्म सिंग असिना लुप असिगे हेड ऑफिस इरावत भवन कॉम्प्लेक्स अमदे महिरोय लुप असिगे इम्फाल वेस्ट की ऑफिस खा इम्फाल हाई स्कूल महिशंग असिदा हाइरिबे स्टेट लेवल मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन असिगे फॉर्म सिंग असे फंगबिगनी अमदे थाबुम असिगा मरी लेनना महिरोय लुप असिना सोशल सर्विस अमसु कोई पांगथोकजगनी अरुगा हौजिकी नहा मिरु सिंगना लमयानबा हिजम इराबोट की वारी सिंह अमदी महाकना कंगलैपा असिगिदमक्ता होनजरम कया अदु काउथोकपगुम तौरकलिबा अमदी उरकलिबा असी यामना लाइबक थीबने महाकपु लैरिबा मिरु सिंह अमदी महिरोय सिंहदा महाकपु अमुहन नहौनना लमयानबना तौबिरम थबक सिंह अमदी कंगलैपा असिगी काथोमा मयामदु खंगनदबा यादे हाइदुना एआईएसएफ अमसुंग एआईवाईएफ ना पुनसिनजदुना सोवेनियर अमसु थाबुमसिदा फोंगजगने कंगलैपा असिदा लैबिरिबा महिलोय संसिंग अमदी मियाम पुनमकना हाइरिबा स्टेट लेवल मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन अमदी सोशल सर्विस असिबु मपुंग फाहनबियो अमसुंग सरु याबियो अपुनबा मणिपुर अमा सेंगोनबा होनबदा जात बिजात खाइदना असानबा मियेंग येंबा ngamlamba lamyanba hizam irabot kumba lusingba ama hojiki matam asida leramba thoklabadi ngasi manipurda thoklub irang asigi warusun ama athuba matamda puraklama yabani haina kanglei yelho senga ki president nongtongbam sana halna phongdokre wafam asi ngasi samakun mapan subat lamyanba hizam irabot ning sing tharam haudupaga mari lenana lob asigi anirak suba foundation degi tharam ama manipur hindi parisata pangthokiba tharam amaga mari lenana phongdokibane Tharamatuda Sanakun Utra Sanglengi Angom Ningto Angom Poritol Kanglei Yelho Senga Ke President Nongtombam Sanahal Council of Higher Secondary Education Manipur Secretary Hundrapam Asni Kumar Sana Lukwai Arts Center Cultural Activist and Chief Advisor Kanglei Yelho Senga Ke Siamen Sana Lembi Apuna Manipur Imagi President Wainam Inausa All India Tezim Insab ke National Secretary MD Islahuddin Social Activist Ningtho Khongzam Thanil Social Activist Mazabung Gamai Amade Kangleipak Minorities Welfare Organizing ki President Nasrina Athoba Mithulan Singh Wena Saruk Yakibgal Winana Lamnamba Hizam Irabo ki photo de Leisu Katun Ikai Kumnabasu Utke Nongthomam Sanahal Namaka Taduna Haukiba Sahid Singani Kungom Doige May Ahum Dagi Hauduna Ngasi Pawa Satadakli Balana Suda Marepak Mazatibu Kanjana Bohona Bada Asoba Thaudang Loriba Musing Amadi Lanasuna Maram Oiduna Mayumaka Lejatraba Muikan Ngasimak the one to relief camp sing the song from Lauduna Ladiba Musing Awa Anakayada Angam Basaruk Yazage Kanduna Loop Asi Safon Kibane Lenina September Tana Lapada Lamdam Asigi Miyamgi Yaifanaba Amadi Apuna Manipurama Sembatuna Lamdam Asida Kundaminariba Furuk Kudimak Amatu Wena Yenglamba Miyamgi Lamyam Hizam Irabotke Ningsing Taruna Lapada Loop Asina Tabum Amasumna Atawa Sing Singbo Wena Ningsing Taram Pangtokane Masida Natana Ta Sigit Kuntra the Nupa Amadi Nupi Singi Oiba Lamsang Lamzen Tanabagi Taram Amasu Pangtolagani Haike Nasigi Pangtok Jariba Thoram Masigi Iroinana Akogi Tabum Pangtok Jagadaba Irabot Lamjan Bajanata Hijam Irabot ki Tabum Pangtok Jagani Loina Foundation di Asiga Loina Irabot ki Tabum Pangtokataba Irabot Asiga Punjan Jabani Tabum Kari Damakta Pangto in Harakanda Lamjan Basina Tawirama Tabak Thoram Lakitaba Pokpa Manabramahaya Kibachi Loimak September Tabamaram Ojaraga Tabum Masumna Pangtok Jabani September Tang Taramatoida Mahak Lamjan Hijam Irabotsi Barmahada Yawi Tang Kunga Matoida, Akoi Pungdom Gatna, Manipur Kanban Mitawi, Tang Kuntarukta, Laikidre Adu Loina, 30 is not Lamjama Hijam Iraboti, Pokpa, Oivana, Akoi Tabuma Masuna Pangtok Sabaniaduga, Irabona, Tawiramba, Magi Wakalonda, Chenbira Puchen Sengna, Amaga Moga, Kenaba Laitana, Manaba Kunai, Chembira Basmina, Uzik Ladiba Manipur, Tangdu Laita, Draba, Situation Asida, Irabot Toina, Iraboti Wakalon, Chielagat, Katoga, Manamati, Manama Kunai. Si Pulagadi like Manipur like Biriba, Irisa Singina, Irabotki, Wakalon Chenbiram Gadi, Huzik Ladiba, Irang, Silamoy Amaga, Maganuxina, Tangdu Laitana, Laini Harbaga, Matang solution. Lamyam Hizam Iraboning Singta, Jiribam District Baubarada Leba, Irabot Statue Complex Janeta, Irabot Memorial Trust, Jimet Nasina Pang Tokre, Irabokining Singtana Lak, but the statue Akwe with the system, Wigit Tabosataki Bagalina, Uzara Sutake, Iraboning Singtaga Marilena Secretary, Maibam Santa Kumana, Ta Amasumna Pang Tokoriba, Iraboning Singta Sida, Lamdamas the Lady Bamiam, Saruk Yabiu Amade, Mateng Pang Biu Haike, Ning Sing Ta.
अदुदा सरुक याखिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरिबाम ब्रांच की ऑनररी जनरल सेक्रेटरी एल जमिनी कांचना जिमेटमदी रेड क्रॉस सोसाइटी अनिना खुसम अदुना इराबोट स्टेच्यू गे अकोइबदा लाइबा माफम सिंगदा अमोराकाई सिंग सेंगदोकपने इराबोट जे हौदोपगा मरी लेनेना पुंसंग संगबा लमदम अमा ओहेनसे इराबोना चथरंबा थबक थरमसिंग अदुबु पुनमकना पांगथोपा ngamdrabasu amatang orabasu pangthoktuna mahaki tung insi haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯥꯕꯣꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Mahiru Singasu PUCL gi report chanaba yaroi nakal namatigi oina maikaida PUCL na leptuna phongbo report lengana thingpham choi haina Mahiru Singna school gi gate wamada thoktuna tidim lambida kholau kya lauduna khongjang sangsin khre Social and Economic Development Organization SEDO Hianglam gi Kungamapan Suba Foundation de gi thoram ngasi Hianglam Hiramaida Labor Youth Pioneers Association YPA ground da pangthokre haidiba thoram aduda DM University Manipuri gi Vice Chancellor Wahembam San Babuna athoiba mithung SEDO Hianglam gi President Elambam Gandhar Rupana Tharamapu Joint Secretary Home Dr. Bayangbam Beto Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ki Managing Director Elambam Ziten Mitak Government of Manipur ki Director Thongam Gunindro amadi atai masak naiba miyoi kyana akanaba mithung sing on sarup yakhe ngasigi thoramadu gi manungsana thangta yauna nupa kangluki volleyball match amade nupi kangluki volleyball match na chingba pangthokhibaga loinana tongan ba masana singi sanaru singda achamba khudol kaya tamduna puning thagot khi haire Home Guards inge pifam thokpa DA amasung recent money pithoktana leidiba asi atuba matamda pithokpiyo Manipur Home Guard employees sing awaba kaya thengnariba asi kokhanbiyo haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association ge President Yanglem Mangina pamusing unabada phongdokre tongan ba battalion commander sing amasung Personnel sing yauna pangthokeba pamusinga unaba aduda mahan makatana Home Guard kaktagi oiba Commandant General ama leitaba promotion gi guideline leitaba seniority list leitabana awaba kaya mayok nare Home Guard singi phangum thokpo sing pithokpiro haibagi memorandum su governor da pikhat khre thabak ta onthorak trabadi democratic oiba khongjang sangsinaba phirep lorokpa yai phongdokhe mana makatana Home Guard personnel singna isa gi apambo akhalo sing general body mifamda phongdopiduna phangam thokpa fundamental rights sing phangna bahona minasi haiki Kona pirak tapasu laidiba mayam je Home Guard singi welfare Home Guard singi tangai phataba imung manung problem weriba sendungi phibam phatriba mayam se phangnana bamasi PB do PB dragadi September gi tang tara mari laiba tang tara mari da general body meeting ama kauri member renew tawraba Home Guard personnel puna magna nasagi isagi daitoni aina kanbiraga September gi tang tara mari gi pung tara mathoida GM hall da soidana maki meeting ase yaubiru raw aduga nangi phangmam thopa adhikar sen gi thungi right aigi fundamental right aigi legal right singa se bapung phana tanana gi ware bado maduda tamina si haibo apilam tanga tawjari Asian Infrastructure Investment Bank ke Santang Makada Pakeliba Manipur Urban Road Drainage and Asset Management Improvement Project asigi semga sagal kadriba Oripo Kendagi Mafam Singh Oripo Kendagi MLA Khwarapam Raghumani na thabak asibu Paidiba Keystone Infra Private Limited amadi PWD gi engineer amadi lekagi mihu sing alwina satuna yengsin kre Oripo Kendra asigi lambi thong amadi drain gi phibam phaganaba honabagi saruk amu oina project asi mai palna amadi miyamna mateng pangbiyo Keystone Infra Private Limited ki project asina Uripok Thangwai ban pasoi lamsang amadi sagol ban gi apunba lambi gi asam ba kilometer sama khumdani thoi das mek nipan manga nipani apunba senpham na lupa crore samapan nifu ko humdoi ni project asi tha kun tha taruke manung dalo sinbagi pandam thamli miyam na paikali ba project asi da support to biduna quality lena thabak sunaba haike
ngasiga hawalagdeba mahirusing amadi youthsingna afaba khunai ama sembada asobo thodang lei haibsi mama mapa amadi laikai khungang aduda leiriba mipum khudimakna khangwinabagi tanja adu lakle haina hana education minister oramba nambol kendagi MLA Thonawjam Basant Kumar na haikre wafama se hokiba sahi kyadagi kagyai khungangbo asangwa khungang ama oinabagi pandamda afaba mahirusing sanarusing amadi hiram kayada haithoi singthoiba mithoi mihen laba kayabo puning thawgatuna ikai khumnaba utpage awmlok subo oina ibudo sorarel harabung community hall da pangthokpa Felicitation program da haikibane United Club Organization kagyai na sinduna pangthokiba thoram aduda UCO kagyai gi president A Babu Singh retired ZEO N Singkhai Singh retired principal NG College L Manglemba retired ZEO Dr. Y Indrajit Sanjanbam Yes, important sarup yaki. Saliba sahili sing ani kun gamanga da class 10 amade 12 ta mark wang na phanglak mahiru sing amade NEET UG amade JEE loinana sports amade cultural activities sing da mithoi mihelaba sing da certificate yaun asama khudol pidana poning thawat ke MLA Thonawjam Basant Kumar na makha tana khunai ama semada mahiru sing sanaru sing amade hawalak liba youth sing gi asoba thodang lei afaba masak ama oiba haibsi mahaki sinpham aduna lepkadaba nate afaba misak amamam oiraba matamdata afaba khunai ama afaba lamdam ama sodana oiba ngamgane nambol kendra asi sakhotpa model AC ama oinaba kana honari haike Phanayamna doctor haibur su phanayamna rajniti haibur su afaba moy oidradina kuina successful yarwelo icha issuing bhajana cmc mi wensi afaba moy wensi thabak phangansi hai targudina khungangama changya mama pa nati khungangama it takes a village to raise a child hai marandi kaino khungangudi nei mai bensi mera phaibi nisha chadra thinna honari ahnaman sing nei guide tawna advice piraba icha sing phansi hai da mama pa sina example moina lekai guna example moina phajana education ki mangal लाइक तक लाइसु खंगना कोई से होना तार कोई दिन सोइदना कोई सक्सेस होइगनी Government of Manipur College of Nursing Medical Directorate Lamphel Pata MSc Nursing First Amadi Second Year Department of Obstetric and Gynecological Nursing Amadi Department of Community Health Nursing Gi Mairu Singh Sinduna recent advancement in contraception Habihiram the one day in service training program among us Community Health Center Nambol the Pangthokre Tauram Aduda CIC Nambol Gi Medical Officer in Dr. K. Ozit Khaba State Nodal Officer Family Planning NISM Manipur Dr. R.K. Rosie Amadi Department of Obstetric and Gynecological Nursing College of Nursing Medical Directorate ki ISOD Assistant Professor N. Bindiya Susarup Yakibaga Luinana State Nodal Officer Family Planning NISM Manipur Dr. R.K. Rosina Thoram Aduga Mari Lenana Resource Person to Wang Ki How's Pagi Marathon at the break ama Lominasi Tada! Hindi magigano. Alam mo sige yung say, next time tinacheksin na laksilaga tamga banine. Tadarang se, juhar habaga am takidarbo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masige yung masibu, aso yung ang kokada batagi. Next time tinacheksin next time juhar habaga yung laptop na nabasim bani. Zaman technology siya naman na concrete katok na tinaba matamda. Kapamil ang magpihana hanggang adali. Next time strength is in the way. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna magsibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Liver cirrhosis and liver cancer clinic for liver transplant. Dr. P. Palachandran Menon, a renowned liver transplant surgeon from AIG Hospitals, Hyderabad, a leading brand in gastroenterology in Asia, will be available for consultation from 3 p.m. to 5 p.m. on 14 August 2025. For pre-assessment, please consult Dr. Goldie Longjam, consultant medical gastroenterologist from 2 p.m. to 4 p.m. Monday to Friday. For details, please contact Seizure Hospitals. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghal lagti khuding maksibu ngak thok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Break itungda makataba pauda salai apunba nupi lamjing lup sanulal gi kulak suba mapok komon nomit singjamai singa makha maistam lekai da leba triple iter pangthokre thormad lup ke secretary akozam santina sanulal asali singani mari dagi sengbatuna lamdam asigi laibak thiraba tola taraba nupi kaya amadi tongan tungan be hiram kaya da yauna leba ki isuda kathoktuna lakiba lup amane Mamangai matamgi mera paibi ima event sing amadi hozik matangi mera paibi singa yamna kenana thengnari sahi khudingi pangthotuna lakleba August 9 gi Manipur gi athoba singi nimit asibu mera paibi kharana nathaibugi mawungda kaukthopodung atawba asi nungaitaba fawi mama amu oina iramdam asibu karminasi hairabadi aikhoigi tawpham thokpa thodang sing chap manaba tawpham thoi mama oibu singi marakta mingchat semgatpagi lamjel thadok minaba sangi haike Hojiki mera private hilale su hai akhoi khunashi de mera private thogdang se moi kaina bijam se khangdaba ma tawwa agar taram doi si ipa ipu legi de bagi British day na khoi gi hei lei katana ipa ipu khoina itai khumda upa nimi se si akhoi mera private na pasana tom khoi pami mase khoi na thairaga 14 August akhoi gi ning khat tam bagi अपन प्लान सिंगत पसे मखोई मसाने कौथो कांदा अखोई की इंडिया के अखोई फिबा गले तारगा सु मसे अखोई न मसे जुजी की सेशन सिदा अखोई इंडिया से अखोई थोई निंगत्रे इमाई बे मना पाइबि सिंगना अखोई की पॉलिटिकल पार्टी युम द सरलगा मखोई न गाइन होलगा इंडिया फ्रेसिंग पसे सिमा आई ngasi की मिफम सिदा हांग न खुरुंग थालो थमजेनिंगी मरमदी ममा अमा ओइना इदमदम सि कंसी हबा तारगा दि अखोई की तवम थोकपा 14 August कोई निंखा तंब निमिन हाजरिबा इंडिया दगी मणिपुर ना निंखा तंब से हालिबनी मणिपुर दी ऑलली अखोई इरोमदम लेसरगा इरोमदम संजबा लेपाकनि हाइबसे ngasi ge अखोई मैरा पाइबि खुदिमना काउफदि हाइबसे आई थमजेनिंगी मैरा पाइबि इमा सिंगना दोला दोली नाइदना खोंफम जेना फुरुपसा मयामना खोंफम चेल इमिना हागा मणिपुर से कामिनासी Mongba hanba kubam natragana Hanuman Thakur laisingda mana pamjaba mafamda changnaga thongni tharam pangthopada athingba pifam thokte masida case tongnaduna amatu oina leminari ba bamon maitai gi marakta tokhaiba ama uhna bokhona basi asumba oiroi haina laing thok mongba hanba thawgaluki thawburel singangbam nandalal angom sana ngase asumba warep mifam ama Manipur Press Club ta pangthopada haikre laing thok mongba hanba thawgaluki thawburel singangbam nandalal angom sana ipaipugi asengba laning thok mongba hanbada lebaki oina yaifanaba thongni tharam pangthopada athingba piba amade case tongnaduna punna khundaminari ba singi marakta yengthina hanbagi maram ohenbagi mahuta mafam asida leiriba Hanuman Thakur ningjaba singbo adum Hanuman Thakur khurumjasunu mongba hanba khurumningba singna adum khurumjasunu haibigi yanaba punna wakal taminanabagi damak miyamgi asuma warep mifam asi pangthokpani mifam asida loropa warep adu adumak thabak oina pangthok minabada miyamna su sogat piyu haike hantak taning thong mongba hanba thawgalupna taning thogi khubamda ira thongi thorum changjarapagi maramdi hauji thokliba chai ani helaba cha bathak patumba ningma thongdan lairiba aikoi khunai asigi awa chaina se mongba ba khubam lenda ira thongi thorum panga gadi yai pagani haidana mapu mana takpira patagi mongba ba khubamda kai changjabani matamda Hanuman ningba chinau kharana aikoi athingba pirakki adugo koi haina raga phajana dum kharami adagi mathangdagi di aikoi changal lakidre lain da ningbasu lain da khurimjasanu adu mongban maningbasu mongban khurimjasanu adu Hanuman ningbasu Hanuman khurimjasanu pulap puna nukhi changal lain nanabagi lambi do aikoi ngasi seminasi laining la son tawjariba ina laining chapa pura makki apun da warat amak leminasi habigi damakta ngasi si achumba miyamgi achumba warit mi pham adu phamjaraga sida lekki warit tugi makapona aikoi thabuk panthok sage masigi damta lebak miyamna se sagattiu Haukiba Saisat Kuntragi Ayupung Tramathoi Minute Nifuga Mapan Tarpa Matamda
Indian Army Special Force KNFB amasung makoiga seminariba khulai paibasing apunba kambuna high-tech drone sizinaduna landarakpada People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripaki Lanmi Sanglup Red Army ge nongthomba malemnganba LS Thonglen laikidre haide lona thingkrabalup asigi Department of Publicity and Propaganda ge Publicity Officer Mangal Kuman ge charol amada laibak thiba thodok asi Kangleipak amadi Myanmar ge lonaba ngamkhai paringda Kangleipak ki ningtam yawlup singi apunba Lanmi Tiangol gi lepham amada akanba mawongda landa silakpudagi mafam aduda punna leiminaba ningtam yawlup amage nongmaina panduna soklaba officer amabu malemngan bana safagadaba mafam amada thangdoklamlaba matungda yeknabagi nongmai maruna panduna mafam adumaktada laikidabane laikidraba malemngan ba sahi kunga taret awang wabagaida leiba laikidraba nongthombam sam kishor maitai amade nongthombam ongbe nongalei leimage masanupane malemngan ba yamna ingtapa Mathauda puning sangba mathak thombo singe yathang sian injaba ahalaman singbo nolukpa chatpa asangba lanmi ningtam yawol amani yawoloi amani mahakumba phidam ningai oiba yawol lanmi ama mangjakhiwasi pripak amadi masigi lanmi sanglup Red Army ge matik saba yawoloi marup ama mangjare Athoba asina thawaina pontha pikhiba asibo pripak amadi masigi lanmi sanglup Red Army na awama thaki kai khamnaba piri loinana laikidrabagi imong manung sagaina tai mari mata amadi maruma pang singna thengna horiba awabadasu thamoi sokna saruk yari haire Haukiba tang kuntrada Manipur police na arambai tiangolgi member ni haina khulaiga konana phariba Laisam Tondonba amadi Torambam Amarjit Mairi Ani Asina Toramliba Tabak Singh Asiga Arambai Tengol Hiram Amatada Mari Lainati Haide Central Control Room Operator Laisam Rawasan Gesarol Amada Haidiba Asi Makoi Masamasage Interesta Tabak Tobani Arambai Tengolgi Oinadi Hanadigi Hanjin Haiduna Lakriba Ina Lining Amadi Social activist Tabak Thoram Natana Atopa Luana Yadaba Tabakta Yaramba Tarbadi Maduda Tolapa Afapata Masana Puzagadavani Haide Social media da sanjao phoba sagnai riba social media da sangnar MLA minister singe ming panduna nupi kharana Facebook page Linda Lasam Koba Amana BJYM ge President Manohar Mayum Baris Sharma Masagi photo yauna maki ija sokpa yaba pau ama nupi anina thagalakpadige police ta pau piraba matungda nupi adu ngarang makhoigi imong manungki miyoi yauna lekai gi mera paibi yauna Baris ki yumda unakhre haire Baris ki yumda pangtopa pamusinga unabada nupi ani aduna phongdoropada wafam singadu Baris na Pamus Singh da Paudam K. Nupi ani aduna Baris Haidiba Miyoi Asi Masak Khangde Baril Saliba Video Adu Kulai Paiba Kambu Amana Makoibu Kauraga Makoina Iba Se Ama Putoktuna Lisingani Kungama Toida Nam Kibane Nupi ani aduda nakoina khangba paisa paiba miyoi kharige maming matha khara piraknaba wafamsu thamlaki haire barisna makhatana haikibada asukweraba video ase ngasi khakta thadorakpa si political eba maram kharadegi oigani haina khali politics tauge hairaga fajana taubiro lebak ningi haragana fajana ningbiro nupi ani aduna social media da hairiba hotel tantra haibasi nomata changlu basu laite Mahaki Izzat Sognaba Tauba Tabakne Manipura PR Leina Lebak Ningba Saba Miyoi Karana Nampuda Miyam Degi Paisa Kaiba Yadragana Bom Nongmai Kapsin Bamadi Aki Akang Piba Kaya Asi Lebaki Damaka Toklaba Isil Inaw Singna Miyang Sangbiyo Yamna Powerful Oba Miyoi Amana Sengwarpa Military Group Asina Makwena Yadaba Miyoi Kayagi Marakta Warapagi Mingda Nupi Angang Kauraga Asiguma Tabak Asi Taurabra Haibigi Signabulai Hiramasida Manipurge Governor Akanba Miyang Sangbiyo Haiki Angsingsi kaigumba case amada moisi kawe hai case ti atopa magi kawne hai moise kauraga list ama pi hai moina tambadui matungina amada phajani ithwe hai aduduga pahalle hai aduga video name hai adumaina lan angangsing dubu aran balambi da puthoga khulai oina senarga political mileage longnanaba amadi mi magi ijat sokpe aba maming palhallaga madaida praja da lan uhanaba tawriba pot siliba yamna powerful oiba nupama Magi militia hai batare ne ko militia magi to kaina semgat chaba team hai tare masina toraga as a meeting sigi magi against the lerka da sing si
अदुगुम्बा पब्लिक ना यारोइदबा पब्लिक ना माजे फत्ते हायनबा माजे इज्जत सोए हायनबा अदुमाइना पैसा मोर्गेज तवन अदु 2021 दा लौगिबा वीडियो ने हाय अदो हजिक तंगरांग नान थादोरेबे मरम सिसु याम चाउन लेब्राइना खली मथंग तारकपदसु मसिगुम्बा केनोसे थोन बिदबा अदो नुपी ओइबिगी पुंसी से यामना कोई खुलाई ओइना सेनबा यारकपा ओइना सुमाइन उरकपसे मदी आई स्ट्रांगली कंडेम तौय यानिंगदे दुगा अंगांग मचा पिखरबा अंगांग दुदा खंगदबा कोतम मैमा नुपा अंगांग लेमिनै अदु तौय अदा तौय होटल अदुदा पुली अदा पुली आइदा नतना अचचौपा केनो सिंग मैम से अदु तौय खोले हारगा नंगी वीडियो से थादोके ना अदु तौगे पैसा अदु पियो अदा पियो गाइन अंगांग सिंग से खुलाई ओइना सेनबा मसीदी इसोनसु यारोय मीनसु यारोय सिंसु सोंकी अदुम मा मोय बुंगम मलागा मोय दुम वारकने खले तसेंग हारबदा नुपी ओइबिगी केनोबु मसे खोंगावनबने लवे नुपी सिंगसिबु आइबदी खुलाई ओइना सेनबने खले थांगमैबन वाथम लेरेक्तगी लम्फेल फिशरी ताखिबा लंबीगी संगफमदा लेरिबा वाथम पुखरी हाइना खंगनबा लेकागी याना मरुएबा पुखरी असे मतम कोइने इसिंग पाथोक्तुना लंबीगे सरू खरा थुमजिनना लेरकपना चथोक चसिनदा खुदोंग सादबा मायोगनरे मतम कयागी ममांगदगी हौना पुखरी असे इसिंग पाथोकपा लेखिद्रबसु हौजिक्ति पुखरी असे नोंग सुद्रबसु इसिंग पाथोक्तुना लंबीदा थुमदुना लेबना चथोक चसिनदा खुदोंग सादबने असिगुम खुदोंग सादबा असी काइदेगी थोकलिबनो हाइबदु मरि लेनबसिंग थिदोकलगा कोखननबा होनबियु हाइरे हंदा पांथोखिबा नीट 2025 ता फ्रेशर ओइना माइ पालखरबा संगाखफम द लेबा ईके हायर सेकेंडरी स्कूल गी महिरोय रायसम ब्रेनी सिंबो स्कूल असना हराउ तयाम ओपगी थरम स्कूल असिदा पांथोखरे थरम अदुदा स्कूल असिगे सेक्रेटरी पी सरचंद्र प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल महिरोय सिंह अमसंग ओजा सिंह सरुप याखे थरम असिगे मनुंगसना स्कूल असिगे सेक्रेटरी पी सरचंद्रना कनागुंबा मामा मपा सिंहना मसा सिंह डॉक्टर ओइना बखोनबदा मतांग मतम सान लमजिंग बिबा मथौताई नत्रबदी महिरोय कया निंगहनबा लेखे याय महान मखाताना मणिपुर लेंगांग लमदम असिगी अफबा महिरोय कया पुनिंग थगतपा यामना वाली एजुकेशन गी लमददी मणिपुर गवर्नमेंट असे फेल ओइरे प्राइवेट स्कूल दा तमगेरा गवर्नमेंट स्कूल दा तमगेरा अफबा महिरोय सिंह गवर्नमेंट ना पुनिंग थगत फम थोई ngasi महिरोय सिंह असना मणिपुर गी लाइबक लेकपदोरिबनि हाइखे अफब छात्र दो पुनिंग थोगलगा खुनाय दु चौखलगदबनी अफब छात्र दुगी मतुंग इंदना अफब छात्र क्या लाकदबनी ngasi मणिपुर सरकार न ngasi फावदा खाली तु वइब छात्र दो अवार्ड पीदे इकाई खुमनदे मसिना ताई मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम छोइदे मणिपुर गवर्नमेंट छोइदे गवर्नमेंट स्कूल तमगेरा प्राइवेट स्कूल तमगेरा लोइनम मणिपुर मसा ngakतनी नखोइ न ngasi लारिक पारिबा नखोइ न ngasi मकोक थोंगनबो होनरिबसे मसिन नोय खतगी नतेने सोसाइटी सिगी तुंगी युम्बिनी ने नोइजे नोई लारिक हैनब कन्न होनगदबनी अदुगो लारिक हैरब मतमदुदनी लेबाक्सिदा अचुम्ब मेकानिजम अम पुथोक्तना अरान सत्खरबा सरकार की पॉलिसी कया सुमथोक्तना अचुम्ब मंगानगा लोइना नोइना पुथोरकदबनी नोइना लारिक हैरब मतमदनी इमा लेबाक सुकलकदोरिबसे खुंजापम केंद्र की ओइना हंदक हाइदोखिबा नीट 2025 ता सामत्राइन सुबर रैंक अमदी मौदा तरे सुबर रैंक तारकलबा खुंजापम मखा लेकाई आशा क्लब तेगी लौसिंगम एलिजा अमदी विक्टर वांखै मयुमबो ओपगी थरम अमा युमनाम खुनौतलिबा इसमगी हानगी प्रेसिडेंट एन राजेंद्र एलएस बॉयगी युमदा पांगथोखरे थरम मदु लमदम मदुगी मसकना बमिये क्या सरुप याखे एन राजेंद्रना खुंजापम केंद्र असि एजुकेशन सेक्टर दा 90% di swatana leire amadi lau singubuge इथाई लखोंगे येंगुरगना चामा द चामा फेल ओइरे मसिना अफबा महिरोय सिंह पुथोपा ngamdabagi maram amani mahaki maikaidagi kendra asigi school khara class 10 fabagi thakta pukatnaba thabak paikale athuba matamda yaralagani habigi thajba lei amarumda thabak oina tawbang matamda politicize tawsinbana kendra asigi sakot lambida tung hannaba masak ama oire masi miyamna wakal taminaba matam oire haike स्टेट सिबु मणिपुर सिबु इंडिया की मनुंग लेइबे स्टेट मयाम सिग मनुंग मणिपुर से मांग सिंखत तौसे कइनो कान लाइक यावदुन कनामदन सिंखत पंगमोय कुंभी केंद्र की 29/26 पोलिंग ए वांगू तेराकोंग बामोल लेरकी नहा निफु तारामना उपगी थरम अमा वांगू तेराकोंग बामोल लेरकता पांगथोखिबा थरमदा फोंदोखरे मियोय निफुना साबा यूथ सिंगे कमिटी अमसु सेमखरे थरम अदुदा हानगी वांगू तेराकोंग ग्राम पंचायत की प्रधान पी बालेश्वर मोरयांबी ग्राम पंचायत की प्रधान थियाम रोमेश उप प्रधान एल बिनोना मरे मियोय सिंग सरुप याखे एमएलए ना हंदक था अनि अहुम सि ममांग द वेलकम टू कुंभी दगी वांगू तेराकोंग दा ताबल लंबी असigi फत्रिबा सिंग सेमनबा थौरांग पुनमक लोरबा मतमदा मियोय खरना लेबाक मयाम दगी
Sanfam Kairaga Lambigi Port Hall Mingani Haduna Hekta Toxila Posi Yamna Libak Tibane Lambi Asi Ngasi Namit Mari Mangani Pawagi Manungda Lupa Karor Amarum Sangna Ahan Bagi Miyam Gisat Payana Basim Horagani Haike Why couldn't they get upper pull up by say? Why did you solve love to solve? Why is sang lazy? A quick game. Aduga, Loinama, for Singong the Felicitation, Loina Pisa Yamasu, Labour Wirago. A while was a quick thing. The city, Tamna, London School, we will be nobody, Mountain Hill, Sing, Shinao Sing, Halaman Sing, what other? As they call it, Han people and the Lakwahurasmi. Adu, Yoy, I just saw you like Aram Sunagini. We could have going fast away. Tawago, a soil around Sido, a little quick machine, Sansaga, Tamo, then you smile at the program. In our smile tone program. Smile will be a question the Mahmoud Sakari Haiva. Tana Galiam, United by Unity with the process, like Hukanda, like Malakai, Sakura Kanihashima, I see to sing from the Prince of the Navy, Prince of the Siemba of the Lamise, and on the Siemba of the Javiro, Mana Luta Society, Kashkai, Tamudi. I do all the day, but some of my young men said, "You know, I think I said, Mina Tabata, Ian Telecan, Mama Sana, or the people. The pick by Yamaka, Wakala pick with the day, Labaki Samato with the lady, Mama Samato Usunamoy. Quest for Guru Siksa Paramparagi Pandamakha the Sisi Higher Secondary School gi Apunba Alumni Association gi Maru Oba Alumni Partner Ama Oidiba Sisi School Friends na Saliba Tha Asigi Tang Manga Faba Oza Singh Kungul Liba Amasung Thauzal Nizaba Thabam Amasuna Satarak Liba Kongsat Asigi Saruk Amu Oina Matam Amada School Asimaktada Ozagi Sinpamda Lairamba Housingna Sinpamdagi Pothakraba Pisum Singa Matakta Leba Oza Haubam Modhusudan Singh Singzamai Thongam Lekai de Leba Oza Huidrom Jayanta Singh, Singzamai Khatrilakay Deleba Oza, Thingusam Hira Sandra Singh, Thangmaiban Kongdram Selung Balekay Deleba Oza, Lekangbam Ragumani Singh, Amasung, Thangmaiban Sinam Lekayda Leibi, Oza Toksom Ibetoy Debi, Matangsina Unaduna, Lengan Kudol Tambagalunana, Makong Sokna, Kurumzaduna Tauzan Nizakre, Alumni Association Asigi, Chapong, the archive ki, copy Amamamsu, Kudol Tamki, Oza Singi, Kongul Liba, Kongsat Adu Rimski, Department of Urology, Tabaktigi Potakraba, Dr. Sinam Rajendra Singh, Taruk Subha Indian Reserve Battalion ki Commandant Dr. Sarangtem Ibomsa Singh, CC School Friends ki President Rasam Gunona, Matangsina Maru Eba Kongsat Loy Singh Waina Sarup Yaki. Singzamai Sapam Lekai Tekau Pata Leba, Kongai Lapam Mantap Haraga, Kangnaba Mantap Asigi, Nauna Saba, Walobo Singh Ama, Manipur Pradesh Congress Committee ki member Oinam Romena, Sangaduna Miyam da Kusinakre, Sangabagi Toramaduda, Singzamai Block Congress Committee ki Topuba Singh, Lekai ki Ahalaman Amadi, Mera Pavi Singh Sarup Yaki, Oinam Romena Mahagna Kaliba, Walobo Singh Asi, Paisa Yamna, Paiduna Amadi, Politics ki Kudong Sabalonaba, Katpanati Haiki. Ngasi Sapam Lakai di Pangalama Matoki Oiba, Api Walong Huma, and the Sazabasi, and the Pisapai, the Sazabanati, Lagi Oiba, and the Maru, Dr. Tavamani, Kalagai of Joni, Ibasi Saraga, I see the board Pangu, Adu quantity, passing like the Doctor and the Kasabani, otherwise the Kasari was a Pigi, and the Masida Liberiba, in Manusina, Harao was a situation noisy, doing the soup, I sticky henna, a papa, henna, Topon Jabo, which a henna, I show you misery. Lions Club of Kancipuna Zone 13 gi Seminariba Lions Club Singa Kosamaduna Mamang Ta Kungatarutegi Ngasi Paba Rohit Mehta Lions Quest Quick Week Satter Crab Ngasi Woodstock School Mongsangai Boroi Makungda Sawal Thoram Asi Pangtoke Thoram Asida Lions Club Kancipurgi N Ibotombi Lions Club Singzamagi President S Gozendro Sarubyaki Lions Club of Infal Lemerol Gi Tramapan Suba Saturday Night Celebration Pangtokre Miyam Gi Seba Tobana Lions Ki Amata Ngarba Thaudangni Haina Saturday President Dr. T. Belasani Nafongdokre Impal Gi Hotel in Malada Pangtoki Bator Maduda District Governor Lions D. S. Keso Lions M. Gozendra PDZ District Lions Haubam Manikumar Saturday President Lion Dr. T. Belasani Secretary Lions S. Sana Yanbi Nasingmana Member Singman Sarupya K. Toramaduda Lions
Symphony release to Kibaga Luina, Church members sing the Ikai Kumnabu Utke, Dr. T. Bilasanina, Lising Taret K, Jun Tarata, Lions Club of Infal Lemarol, Sem K, Club Asana Hex, Semla Pudige, Lamna Mashida Laiba Awabatar, Mui Kiada, Angama Mating Pangduna, Lake, Adida Sunatana, Ikogi Mahusagi, Saktam Kaidana, Tamna Buhonabada, Mapam Kada Utaba. Lana awaba taraba IDP sing the angamba mateng pangmana sing ba thabak kaya pakatuna lakle tungda su pakat ki gani haike needy person da help to jaba adegi national calamity lakpa natural gi lakpa mayam sida help to ba ana ayeki club ki anything gilamdam du tholokpa any disturbance lakpa so many programs layeko handa pangthok ki ba 33 Suba All Manipur Shooting Competition 2025 ta 12 bore license gun category da gold medal lor kraba BJP Singzamai Mandal ge General Secretary Wariba Singzamai Ningchauzam Lekai dege RK Sana Halbo BJP Singzamai Mandal Harau Tayam Okre Singzamai Parking Community Hall Pangthoba Thor Maduda Singzamai Kendra ge MLA Imnam Khemchan BJP Singzamai Mandal ge President Santi Kumar Nasingba Mairus Miyosinga Sarup Yake, RK Sana Halda Kendra Sigi MLA Yunam Khemsana, Asama Kudol Piduna Ikai Kumnabu Udki, Toram Aziga Mari Lena Yunam Khemsana, RK Sana Halna, Masagi, License Gun Putogduna Sports Sarup Yaduna Manipur Pumbuge, Shooting Competition, 12 bore license gun category the gold medal Loropa Habasi, Kendra Sigi Oina, Saltok Saningai Hike. Mana kalimba bagi sound dengan noisi lain ada noisi apa bermaramda competition the season na Manipur pun bagi board license dan competition na mana top tahun gold medal pembesi sigi tabukan bagi kau buat apa Thobal District ki tongan chongan mamapam ahumda sathalaki ba first Thobal District Senior Kho Championship ngarang salungpham da SEND YC ground da aroiba match sing sanadon roisin kre final match da Basu Kangabogna SCEA SDO Hairopo point kungamari taragani pan da maithiba piduna women's ke champion choi kre aduga SCEA SDO Hairokna Hairo Higher Secondary School bo point fu mari kungamari da maithiba piduna men's ke champion choi kre Sanalaipak Pau Amadi, Lamjingba Times K editor Orambatan Natana, Matam Sangna Naharul Git Togdang Pau Sigi, joint editor Oramba, Hidang Mayum Achoba Sarma Masagi, Anaba Amanamaram Odega Ngarang Laikidre, Hidang Mayum Achoba Sarma, Rup Mahal Theaterski, Shana member Orambatan Natana, Maming Leraba B. Tikendrazit play the Grimmutke, Saktam Langduna Miamna, Sakang Makang Naraba, Laroi Oramke, Masigi Matakta, Rup Mahal Theaterski, Secretary Oina Matam Sangna Tau Puramba Muine, Mahanga Laikidabada. Room Mahal Theatre na su awaba pongdora clay. Hozilo shalak pada mariwa pau amukahana. PUCL ki report ki mayukta mayrus na paksa na kongjang sangsun kre. Human Resource Development ta honglak ni basing haibasida numagi oiba National Conclave ama Manipur University da pangthok kre. Bisnupur District ki Lawmi Singh Khongjang Handokre Amasung WY tablet KG ani dasmik ahum manga tayat ka konana miyoi ani fagatle Hoji Fabki da ISTV na sanok sari ba pamatang aswa detention zari miyang tabili ba mayang puna mapusu amakana